Kinong yalam badakhat jong Kakasi Student Union, West Jaintia Hills but East Jaintia Hills District, haka jingalam u President KSU West Jaintia Hills District ulat Parsingkram, but u General Secretary KSU East Jaintia Hills District u KS Suchiang, kilalet ya kendu ya u Chief Executive Member jong ka JHADC Uma Thombor Shiwat, ban kintu banum ay ya kasernat ay jingbit ni no objection certificate halor kalintiral. Namar ka jingbam dan UCEM ka JHADC, kinong yalam bat ki dekhat ka KSU ki IT ya ka jingtho ha u Deputy CEM u las ki rembay, ha kamrat rekam jong u ha kasngi baar. Matagasi karbohidrat Julai kita sudah margar apply. Nah kalian jungi ki atli ki snat rekam jong ka KSU East Jaintia Hills Unit. Bat ke KSU West Jaintia Hills Unit. Borok artili unit ilawan mentagasi ban ya kendu ya udipti Chief Executive Member jangka JHADC hoi ikwa ban kendu ya ma Thombor Shiwat ibadai CM de namari dan Zulek ngili olat ban kendu ya ma laskir mai ibadai udipti CM ka jingi kendu minta kasih ka dehlor kanorim jangka lenti bra namar hakini ki kendet si yoi lambat belak kai kubor di sosial media bau siam benar jingi kontak sama penpau haki lak kai kubor jingkran jingu lambat video bawang ba ka sarkar India bat kumju ka sarkar jala kin paikmat cepo alilum jentia panonra ya kelitiran te dehalor kena kenorim ban kaliang jumi dikot jumi KSU bro atli kisnat rekam ni penpau yang disau kendit mar balai ngong punta kajini ki ban persya alutiral kade nadu sedang katnes pak kau ka lagi nongilam bahasa jumi KSU dia nyilui bagi sarkar India bagi sarkar jala kila persang bermandra ya kelenturel sepok kejala ini lamba dari Bohoi District nanti napo bernihat dia nyilui bagi jingki jong KSU not kasil District unit kila persang tak kuih di perlok semalam bat mentah ganti ke sarkar kila pendam ketika projek bat mentah ke sarkar pada kungwei kala perkat bermandra ya ketika lentiral sepok karilum jentia tam-tam stage sepok distrik kejoni ke East Jaintia Hills District dia ingin senyum pernah di semua ban penpang ne bah keju kejela bernihat kadang hak pok kejela uput jang kejela melaya di kumupat ke sarkar ke pasang biang bermandra ya kena lentiral hak bau pai bang bubun KSU gaya persa banginam pediam setia ya kena lentiral katbang ke sarkar India pat ke sarkar jala kipala ban menteri kam ya ke inilah permit apa kejela kejuni te nakliang jini hasisen kum kasang ke bayar persa nak por kalau kena ke isu ke sarkar jala kan umrah ya kelenteran mengi indikot jong ke isu apa belum jantia itu ni ke persa bat ini persa kat bah ke sarkar kampala ban menteri kam KLP hako kejal sini kumang itip bar yoi hoi ilong kecai bendu ke bari pai ilong tangkal ai ke samut ke jibun pai hako gabri jauhnya trap watang mentah haba padon banwang kita gelentiral kat ni ke jiyo laikdot ke jiyo laikmon ki barjala ki bindari di rum keslap cepo keri ke jeni cepo kejala ke jeni kalong ke jingmah bat kamlong su kebesingan ini kung kitrari try dulu ibarat pai min sa telap hakiwe pat kisai bendeu ki bahai pai te langi pediang ya kena ka lentral kat bangin pat yo ya kena ki ain bapura ki bandeda ya kata gajing rung kersat ki mendari ngihi nagliang jong KSU ngin persya bat nginaya persya kat bangin pat yo ya kesing tawang te hakiwe pat kaliang ngui ba kajingkran jong MP Budan Jungi Ma Wilson H. Palang
luang ban kalian jumu krem persya setia ledawan kata kalian kirel nemar ke jingkam jumu kelong ba ke jinyo rung jong di kar kamri setia na ke jingwan jong karel karkum ke jingkran jumu wong pun ban ba ke jingwan rung kit kar nimla ban kham setia bar kinwan sika jala jingi nemar kila ban wan de kitrok kila ban wan de kalerit kila ban wan de ki lengsun te ka jingkli ke jumu kelong kunta ba ke jingjibak ke jingi kelong halo ke norim badai na kata kadau ke jinyo letlan ki barjala ban rung sika jala jingi lang ba kitrok lang ba kalerit lang ba kilengsun dena kata kadau kum ke jai penriu ngi don kam swa ya ka ina lain permit bangin yo ban khang ban tek lakam ya ke jiwan tu jong ke bendari spo ke jala ke jingi te na kelen jingi kum kasan mina yai tre ban ai ke jing sai bai ba lamba ki ji persetu bai ba ke phar nang ta min sim yu senjam ban sam de ko knop ban sutu yo bai ba bahkan nu kalong kejingma kadang isya kalong diam ya kata kalian terlalu klan bedon kita ki ain ke baklan kum ka LP bar kui kelat jingda ya kecai berju kecong te don kejing kamru na ki ki pai ba don ki ba ki bakam ba kejingwan jong karelwe kejingwan jong karel sekejala ni kan menra ke bentoy kan ra ke kejing ro jipar ba don ru ki baong ba kentat kanong ki mar ki mata ki nom ki dor andre kinta andre ngau ngapi ba kana ka don ke jing plan ba selendat ba wat ki nanti kum ki ba balra ka rel kanwan sipo ka jala jingi ki mar ki mata ki terbam ter di kinta andre ka jing temu ka bangsa kongsam kade na kine ka don ka jing but ka don ka jing plan ba selendat ba ki mendar ki ndio ban ba ki baru spa ki ndio ban ra ki nom tre bala ban sebar par hangta ngin sa kalap te wat ngi kum ki ba stu bakla balra ka wan kadal kanon ga jimtoy antri kalong ka jimtim yingi lan pat don yang taki ain ki baklan te mentah ka jingi kendo jingi baru duty siam malas kir bai nagleng mu ba udong bu unpa ya de sti cipo ka sti komiti jongki bat nagleng jongki ro kini kran man persya ya kena ka jitmu jong sarkar india bar ka sarkar jala ban ra ya ke cipo ka jala ka jongi te umat kumau kendet misuang balra ke sarkar persang bangunra lenteral na sipo is chawas chasau bachenot ke KSU kedan haman lauput jong jat ru haman lauput jong jala nginam nak kale walra ngin ai la ke jong jinim ngin pha la jinim nam ta ke jat ru nginam ma la ke ban wan kat ba ngam pat yo ke ta ki an ibakhan ki jiwa ki jong ni la ban kemau ban ke kadau bak sarkar india bak sarkar jala ki islam ban putri kam ya ke lai permit mentala jantak saus nam nudu arja khandai baka resolution kendru phong kem ni gelet soi bar gelet pha sti sport li kai bat plong baka sarkar india baka sarkar jala kim pala putri kam ya ka LP hapo ke jala jini kana ini men pau ke songo ke bakram tangkere ko ko basai ku blesibun